Moses Mita ulani muungami wa ward inyasi akangundo kana sub county administrator waweta kana serikali ya kaunti ya Masaku niyende kuvikia isio siontheki maendeleo sivyo ila ivatholetwe miaka mingi. Mita ainena kisioni cha kangundo ya yolo otauni wenda enenthi kwithwa na umiso ila mbelati tamalelo ikuthenikewa yelesekana nonginya enenthi meyumilie maofisini ma serikali ya kaunti isione siandwani kueleza mvatamo vate kuvindisya boni mutisia ena mauvo. Moses Mita wetakana na mavatamwe nonginya enenthi metho na umisio ivindani serikali ya kaunti ya Masaku kwende na uthinikia maundu ta malelo wetakana malelo maingine manangika ivinda ya mbua na serikali nonginya thioka na ukunikela kuonthe kula kwina mathina wetakana ndambuka ina vingi sika kwithwa mwenenthi na uthasio uthukumwa kwi mavatamwe ka no kelwe ivinda ikubeze iwe taimasio kaingi tio tuye kwacha na tio tukuanza ni azia mavatamwe ta malelo onangate malelu ngasiana kabiata ombua ya uwa esio kaingike kata ikananga lakini nondo itiga ini sinombiketie ba na inaite nyingi inamujingi munaenda kwilwe nondo yethukuma hizo byenze aje bayo nimumisi namujiu na yokuziete tike ndukela isi nondo timone kangi lawa uwe kana umambio kuona azume kuka makeka na kendu kaulu yemaanisha mwakiwa wabina ndeti ni wiki hata weko na nuende ende nongela kana kaunti ya Masaku nende no kunikela isio mbingi la sirete itakuwa tete maendeleo aiweta kana vena mevango mingi ongeletwe na tanaoneka katikati wa enenthi na mondola mevo kwa oyu ni maikira kana mwenenthi waoneka na vaindwa vina tumekana kana kwanza leta ilete sireto kutethia mwenenthi basi likalozuno wono ni esiana tuyuka kwa ma assistant chief muke watu nenge isiana ile ika train we Masaku ye jundi nona mbona hii kuna yo serikali ingesi account ye mbesa ili inaenda hapa mbesa tiko hiyo inaisawa ika go itheka ika kamyako lakini ngawa na wabina ndeti mbesa isu akwete kwikara kumwete nini laisi imwe iko thete kula uthukumi kana ndo bangi hata nisi laisi wethe ya simbine yake chao kimaendeleo ikumana na kivalua kulia enenthi isione sio ndwani kutumia maofisa alame isione sio serikali ya kaunti ya Masaku kunengane mavatamo thamareto kumathukuma na ngikuyumilasia ilamendo umilia maunyungu nisio kana mathinangi withikana nimewika na kutethwa ndu vailete bata wa umila mwatu kumia simu ona unge tuyona bata wa utwa Masaku nundu ngabana no tunenge totomi wa kwikata kwa kuyanisya nenge mama wayo bala weyu kuthukuma tio mwizire kiwanza baya kina inene forest tio mukisi mwewe twatangaza ukai kiwanza chuni chenu na bailete ida be camp ya kwika mazoezi ni sawa kwanza chuki katika na iki uthukuma we saidi ya nao zeingi tu ukulania kigutu ukulania nitwa ikata nitwa kwa tosungi makangundo kaunti ya Masaku nyene toboni mutisia